We give you all. Hallelujah. Hallelujah. Biragoyeho gatoya kugira ngo umuntu agire controle n'ibintu tuvuyemo. Mu byukuri natangiye kwibaza mpaye mbona umunezero wabaye mwinshi mutima urambwira ngo urazi ikibazo giye kubatera bigiye kukunanira kuko nduri buze kuvuga ibintu wateguye kandi namangira ubwoba. Cara ufate controle kicara nicara nkumva biranze ngahaguruka noneho nshakisha uburyo ndibukore kugira ngo ndebe ko metriza naruha nkazana yiyibutsa kandi uko bari kubasirima ariko ari kwazandi majambo nkumva ngiye gutakaza teme nari mfite ariko umutima nkabwira ngo oya tuza usubire kwitemerera tekereza ririya jambo kugira ngo utaja kugira uruhande. Rero Imana ishimwe ngeza handi harabasha kuritakaza ariko ryari rigiye kabisa. Hallelujah. Ikindi cyakabiri nshimira Imana koko mutambaye mu interpreter noneho ndavuga nihuta. Ejo byari ko bitugora gatoya tugira dukwegana kandi Imana ibo mwisha mama urakoze cyane. Amen. Turi ku iteme yacu Matayo ibice 5 ku murongo wa 14. Ejo twavuze amagambo ntabiri ariko vuga rimwe cyane nenda ndaza kubandanyiriza irindi ryongereye irindi nanone ntibizaba bishize ubwo Yesu naduha umwanya tuzabonana kandi natabikunda nanone tuzahurira handi siko se ariko nabonye hano hari igitaramo. Amen. Kandi akarere karafashwe nigashaka kumva cyangwa kareka kumva. Hallelujah. Sinaje kongiye kuririmba kandi ndabishaka. Oya nyabona mureke mutice amateraniro. Hallelujah. Ejo twavuze ku ijambo rijanye no kumenya. Noshobora kubivuga birambabarira birancanga gatoyenza ntegurira mu Gifaransa noneho nkagira ndabihuza mu Kinyarwanda. Bizabincanga hari amajambo umwe ngerageza kuyahuza nkumva ndibihura neza nkumva bipfa kubivuga uko nkaye mbyumva nyine. Ryari jambo rivuga hejuru ya donc connaissance kumenya kuko umuco wa mbere kugira ngo umuntu abone umuco nuko abanza kugira ubumenyi. Twasomye mu itanguriro igice cya mbere ku murongo wa 3 Imana iravuga ngo umuco nubeho abatari bari hano ejo ndabinyuzeho nihuta ngo umuce nubeho umuco ubaho siko birivuga ngo umuco nubeho umuco ubaho. Noneho ugejeje ku murongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo Imana irema izuba ngo remane n'ukwezi kugira ngo izuba rimurikire mu manywa ukwezi nako kumurikire mu ijoro. Amen. None tuza kwibaza se kubera iki Imana yaremye umuco w'izuba n'ukwezi ari byo bimurikira iyi si dufite kandi ari umuco ikawurema ku gice ku murongo wa 4 ariko hari ku murongo wa 2 aho ku wa 3 hari aho yavuze ngo Imana iri mu muco. Amen. Tuja gusanga hari ikintu gikomeye cyane kuko ijambo rya mbere Imana ntiyisubiramo ngo ivuge ngo naremye ndasubira ndaremye bikora twebwe kuko kenshi hari gihe tuvuga ijambo ntituryizere ariko Imana ivuze irarema. Nukuvuga ngo Imana iravuga ngo umuco ubeho. Uyu muco wari umuco w'ubumenyi. Icyingenzi ni cy'Imana izitangira gukora. Amen. Imana ntiyotangira gukora ibindi bintu itatanga icyingenzi. Icyingenzi no kurema ubumenyi ariyo connaissance no guheza umuntu ubumenyi. Hallelujah. Cyane kandi si ubumenyi hari zirimo buri mu bice bubiri. Hari ubumenyi ubu tugira bwo kumenya ngo iki ngiki no gikora gutya buriya nimubwire ngo none nubwo twize gusa hari ubw'Imana yashizemo
aribwo base y'ibyo twiga tukamenya. Amen. Hakaba n'ubumenyi aribwo nasobanuye agace gatoya ejo navuze ngo nuguhishurirwa. Amen. Nuvuga ngo ubu bumenyi bwo guhishurirwa nibwo tuza kubandanyirizaho kugira ngo ubu bundi turashobora nabwo kubuvuga kuko ni igice kinini cyane cerekana ngo ese umuntu yakuye he ubumenyi bwo kumenya kuko munsi y'ubutaka hari or cyangwa noteranye kiniki cyo byara kino kintu. Iyo abahanga bavuga ngo navumbuye, iyo umuntu avuze ngo navumbuye abavumbuye cyari gihari. Amen. Ego ntazavumbura ubundi harimo kurema, hariho kuzana ikivuye mu izeru kikagira rimwe, hariho no kukura kuri rimwe ugashira kuri kabiri. Ukuye kuri rimwe ugashira kuri kabiri ntiwo tubwira ko waremye, ahubwo tubwira ko wavumbuye. Ariko ukuye ku izeru ugashira kuri rimwe uba waremye. Naho Imana itandukaniye n'abantu. Haleluya. Uko birumvikanye? Ego. None muza munyakira kora ndebe ko nibitumvikana biraza kugorana kugira ngo tuyigire imbere hariya. None tuza kuvuga hejuru y'ubumenyi aribwo base yo guhishurirwa. Ejo turavuga ngo ntabwo umuntu ni naho ngeze ubunyine ko biragoye kugira ngo umuntu abashe kuja imbere cyangwa abashe kuba umuntu akomeye cyangwa kuja imbere muri angle y'Imana hatarimo ijambo bita revelation. Ubundi revelation ni direction y'umukristo. Amen. Iyo utabaye revele amajambo bavuga yego akuremamo imbaraga, akuremamo ndetse n'ubushobozi, yabasha kukujana, ariko naza guheza assurance 100% nk'umuntu wahishuriwe. Haleluya. Ntibubona aya magambo mbaye babwira, hari abavano bamaze kwibagirwa ico twavuze, hari abavano baye bagende batekereza ijambo rimwe yakuyemo, hari abavano bahishuriwe avuga ngo uku rero ndatahuye iki kintu. Kandi reka ndakubwira, iyo umaze gutahura n'imbaraga zikomeye ziza zivuna ubutamenya. Bwana Yesu asifiwe. Kumenya, Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Haleluya. Iyo wamenye ni imbaraga ziza zimena ignorance. Amen. Iyo washoboye gusobanukirwa, iyo wamenye ngo inzira yo gusohoka naha ndibo kangazana ngureke kunyura ahantu wayibona ko hari inzira. Kuko guhishurirwa cyangwa ariko kwicariye kumenya kuza gutanga imbaraga zo kubasha kuvuga ngo ibi nibyo batega mu gutwi, bate mu mutwe, bahindura cyangwa batahindura, ibi nibyo. Rero mu Mana dukeneye iyo assurance kugira ngo Imana izakorane nawe, kugira ngo Imana izabashe gukora ibintu bikomeye, kugira ngo Imana izakuyobore kubyo uhaye ukora, kugira ngo Imana izabane nawe mu buryo bumwe n'ubundi. Nuko hishurirwa, kuko guhishurirwa kure mu mutima. Amen. Kandi guhishurirwa Amen. Iyo wahishuriwe rirabandanya. Guhishurirwa ko gukura aha kukakujana kukagweza imyaka 30 ukiri muri ryahishuriwe. Wahishuriwe rimwe, ariko icyo wigishijwe kizagenda kira etape, kizagifasha kigasingiriza ikindi. Iyo utagize ikindi umenya uma ahandi kuri kijya cambere. Sinzi ko tumvikanye. Haleluya. Rero birakenewe nk'abantu. Natanze urugero ndavuga nti bigoye, reka nongere nduvuge, bigoye kuri ampoule iyi twakishaho umuriro kuyikoza ku muriro ntiyake. Ibibuze iki nicyo jambo ushaka kuvuga rimwe gusa, nimara nicara. Haleluya. Ubundi iyo utabashije ndabivuga gute, iyo ubashije kugera ku isoko cyangwa iyo ucometse ku isoko warangiza ntutange isoko rihaye ritanga, hari kibazo. Ushobora gucomeka ampure ku muriro, ampure ni yake, urayikuraho ukavuga ngo yazimye cyangwa yahiye.
Haleluya. Yesu yagiye umunsi ngo hatembera n'intumwa ngo amaze kuzigera iruhande bari kumwe nabo bahabagana ngo hagera iruhande rw'igiti ngo yari yashonje ariko birivuga ashaka kugira ngo arye imbuto aravuga ati mbonye igiti hariya muri tugende ngo baragana ngo bakigereho bashaka imbuto barahebura kandi imbuto ndiza ziva mu mizi imbuto ziva mu bibabi hariya hejuru suko ikibazo cyabaye kubera iki kiriya giti kiteza imbuto kandi ahari niyenda cyari ku mwero w'igihe cyangwa kitari ku mwero w'igihe ariko igiti cyageze amababi kigomba kugira n'imbuto ntibyafuye kuvuga gusa ngo hariya ni gute wabashije kubona ibyo ugaburirwa amen ni gute wabashije kunywa gushora imizi hariya kaguha amazi akazamuka ni ngaho yarahabwira igiti ngakuheza amazi ukazamuka aya mazi akagera mu giti indani akabasha kugera mu mashami akazamura amashami ndetse akazamura n'ibibabi ibi bintu byose mbaye mbona imbere yanje byose biratoshe bimeze neza kubera ko udafite imbuto haleluya niko mu Kristo iyo ucometse kuri Kristo Yesu warangiza ntutange wa muco wa Yesu hari ikibazo nicyo nza kuvuga kibuze amen dore kiza anemene glide the for asante Yesu dore kintu kizacisha resulta y'ivyo wagombaga gutanga kandi wabikuye kuri source ari bizima ko murandahuriye amajambo havuga turi kumwe umva none igitangaje kiza kivyica bizavyicwa n'imimerere Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Imimerere ndayita gute? No itango ni character. Nico kintu kizacica ivomo cyangwe ubutunzi wakuye kuri source ntibwake. Nico kintu gikomeye niyo obstacle y'umukristo. Niyo probleme izayica ubutunzi wakuye hariya kuri source twarabivuze ejo turavuga ngo reka none ndeka kubivuga bisa nkaho ari mu migane ko mumva bisa nkaho ari mu migane reka mbivuge neza none twaravuze ngo iyi source ubundi ni Yesu amen Yesu yaravuze ngo nije muco w'isi wenyine avuga ngo nije muco w'isi ngo arangize araza natwe aratubwira ngo namwe muri umuco w'isi nukuvuga ngo icyashaka kuvuga njewe nije source y'umuco mwebwe muri ama ampure nukuvuga ngo nimupwiza kuri ya source mugomba kwaka timundinda ngo njewe nake mwebwe mutegereza kwaka kuko mucometse kuri source sifa kwa Mungu no ikibazo gihari nukuba wacometse kuri source warangiza ntutangereza ita yikirindiwe kuko watanga ikintu kivyica ni character amen ikintu cyambere kandi nanone kizacigisha character ni hishurirwa asifiwe mwenye nguvu haleluya umva mwene data umva nkubwirira ijambo umuntu azaba umukristo suko iyo muye akakubwira ngo narakijwe neza Yesu umwana umukiza kandi ugasanga koko yarariye ari mu kanisa ariko ntiyake uko yagombaga kwaka ibintu ni bibiri swat ntiyake burundu swat akaka bitandukanye nuko yagombaga kwaka byicwa niki kandi reka ndakubwire mu by'ukuri uhari ntabwo dushobora na rimwe kubasha gukonvenka abandi bantu hari abantu batarindira yuko uvuga barindira yuko bakureba amen hari abantu barindira yuko uvuga kugira ngo babashe kumva ico botahana okura muri wowe muri ibyo zombi ntaco ukoze wo kwaka gute
Yesu aravuga ngo niba bareba muhaye mugenda babone musa na Kristo. Haleluya. Iyo ubwo n'umuco umwe, ubwo iyo ni akona akajambo gatoya kamwe ku muco umuntu agomba kugira. Ijambo riravuga ngo kuri 15 ngo ntabwo umuntu reka ndarisome kuri 15 nagira usomera kuri 15 Matayo ibice 5:15 haravuga ngo nabakongeza itabaza ngo baritwikirize inonga ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose. Amina. Ntawo kongeza itabaza ngo arishire aritwikize ikintu. Amen. Harahandi Bibiliya ivuga ngo turi umunyu w'isi. Ayo majambo Yesu ariko yavuga yashaka kugira ngo akumvishe combien de fois uri important kandi ari wowe ukenewe kugira ngo ushobore kwaka. Ndavuga ijambo isi ndikeneye Yesu ubu nyine ikeneye wewe urimo Yesu. Amena. Ejo nabaye kubivugaho gatoya naravuze ngo tugira ikibazo tugenda tukabwira Imana ngo Mana ubushake bwawe bubi suko ubwawe buriye. Mwene dategeze kuvugaho aravuga bukeya ngo ugusuganda ugakora hariya mutuzi ukibagirwa ikanisa. Warangiza iyo wabwira Imana ngo Mana nkoresha sana pas de rapport taho bihuriye. Nukuvuga ngo yego urategezwa gukora ariko utegerezwa kuba naho Imana igushaka kandi ibyo mbura bishoboye kugira ngo ubashe kurefleta ubashe kuba icyo Imana ishaka kubacu. Haleluya. Ijambo rya mbere caractère ikora izigira renouvellement ya intelligence. Haleluya. Ikintu cya mbere caractère ikora imiterere ikora izihindura ubusha ibitekerezo by'umuntu. Amina. Umvira ijambo mu muntu harimo ibintu bibiri. Ijambo harimo ahantu hitwa ngo ni muri conscience suko muri conscience na haca des informations zose zishoboka. Nukuvuga ngo baravuze ngo ejo hari giterane kandi ukakajya muri conscience. Ejo bavuga ngo itangazo n'iryo kuvuga ngo tuzohurira aha ngaha. Pastor yavuze ngo ejo amatarane azatangira saa 11 karaje muri conscience. Bavuze ngo amakuru yuko hari umuntu wabyaye yaragize imyaka 50 karaje muri conscience. Bavuze ngo ijambo byose bija muri conscience. Iyo umenyereye kumva reka umva ijambo Bibiliya ivuga ngo kwizera ngo kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana. Amina. Rero iyo umenyereye kumva ijambo ry'Imana igituma tubahamagarira ngo muza kumva ijambo ry'Imana dore ico rirema ahantu ngiye kuvuga. Muri conscience haba ama information atandukanye ari utomenya ngo afite caractère ye cyangwa afite yuhe murongo ariko iyo ugaza muri subconscience. Amen. Ni nko kuvuga ngo ni muri disque dire y'umuntu mu mutwe. Muri disque dire ikigiyemo nico kiyobora umuntu. Haleluya. Umva. Ijambo ugize Imana ryarindi wasubiyemo ryarindi wasomye ryarindi wizeye akaba ryo ritibukira muri subconscience ubukize. Iyo ryatubikiye muri subconscience ubundi ikiri muri subconscience nico kiza kiyobora umuntu. Haleluya. Paulo aravuze ngo niki cyankiza uyu mubiri. Yari umugabo amenyereye gukora ibintu bibi byari byaragiye muri subconscience yiwe. Haleluya. Aza kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo ariko ndashima Imana kubera amaraso ya Kristo Yesu mu Efeso ngo kubera kuko yandahuje akabasha kunyeza nta kindi kintu kiza kigera muri subconscience atari umwuka w'Imana wonyine.
ni uzubasha guhanagura ibintu byagiye muri subconscious igakuramo igasubizamo umwuka w'Imana umuntu akaba muzima akaba uri musha icyaremwe gisha subconscious bayabaye format. Haleluya. Uzarebe reka nabiguheza urugero uzusanga umukozi w'Imana umupasiteri cyangwa umuvuga butumwa hari ikintu cyamunaniye so atene umusambanyi ni ukuvuga ngo azasa kandi baza bagerageza kumubwirisha nawe wenyine akaryibwira kandi akarisuma ariko bikanga nuvuga ngo bwage muri subconscience buricara Paulo ni my gloria Paulo aravuga ngo nzangira ngo nkore neza ngo ariko ibibi bikanza imbere impamvu byagiye muri subconscience ari dirige kaza akora ibyo ashaka azagira ngo agenda habikamubwira ngo garuka Dawudi aravuga ngo ngo niki cyabasha kungiza uyu mubiri. Haleluya. Bose bariko baganyira ibyagiye muri subconscience niki cyabasha kudutahusha kugira ngo tubashe gukuramo iyi virus yagiyemo tuyikuremo tuyijane hanze twinjije mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Baza bavuga ngo reka itabi ukagerageza ukarireke ukwezi kumwe ukwezi kwa kabiri ukarisubiraho byaragiye muri subconscience bibamo. Amen. Imana tutabare. Umva kubera ko amen kubera ko umwuka mundekera akakantu ndakavuge nitonze umwuka cyangwa Imana tizi ego servo y'umuntu ntishobora kubuza umuntu cyangwa nubwo yaba ari nzima ahandi haharibitse ntiyakubuza gukora. Hari ikintu kimwe kiza kigerwaho n'umwuka w'Imana. Amen. Ni conscience nizigerwaho n'umwuka w'Imana ugahinduka. Dore ikibazo tutaka ngiki ikibazo gituma tutaka ni conscience ni revelation no kugutahura byose bigenda byungiranya bifatanye ka kujya kwishene bigenda usanga bituma nabuke n'umunsi numwe tudashobora kuzagera imbere tugwa tukabyuka twagira twaterana twasubira y'umunsi ugasanga umuntu aracyari hahandi ntiwigeze ugera imbere ntiwigeze utera imbere ntiwigeze wumva Imana ntiwigeze ugira ute uraza ugasenga bagasirimba bakaririmba bakaguheza ibishoboka byose kugira ngo n'ijambo rikavugwa ugasubira hahandi. Umva ikintu cyonyine kiza kigera muri iriya subconscience kigahanagura nta magambo y'umufilozofe nta majambo ya papa wawe nta majambo y'inshuti yo kuri ijambo ryagiye muri subconscience ardereke mugana w'abasudo jamais ni umwuka w'Imana wonyine uzugera muri subconscience yonyine ukabasha guhanagura wonyine umwuka w'Imana wonyine umwuka w'Imana wonyine. Haleluya. Rero karaktere nicho nindi direction basi mvuga ngo nikiyo cyangwa mvuga ngo niki cy'umukristo hejuru ya revelation ifu kugira karaktere kandi revelation ntizigira pasteur gusa. Amina. Revelation izigira wa munsi Mose ngo yarahagaze bahaye barwana ngo yazamura amaboko ngo bakanesha ngo yayamanura bagatsindwa. Hari abafite amaboko ya Mose kugira ngo tubihagarika gume hejuru. Si Mose wababwiye ngo nimuze mufata amaboko no muzasome Bibiliya ahubwo babonye sifa kwa Mungu babonye efe uko ziyazigenda yazamuka yikaza yashira hejuru bakavuga ati turatsinze yamanura baricara aba bagabo babiri bareba situation baravyiga
babona kuko uyu mugabo mu kuzamura amaboko yiwe harimo imbaraga. Haleluya. None baravuga ati umva icyo dukora, mureke tugende twiruka. Abwira mugenzi we ati wewe wabonye ibintu yabitambuka bikuri Mose, undi ati ayibonye. Kurabona ko yagerageje kuzamura yarushe, undi ati nabibonye. Reka none icyo dukoze, revelation bababonye ni ugufata amaboko ya Mose. Sifa kwa Mungu. Kandi ngo bayifate baranesha. Kandi icyo gikorwa bakoze cyabaye success kuri bose. Haleluya. Cyabaye insinzi ku Banyisiraheli bose. Kubera ko aba bagabo babiri ushoboye kubabaza ngo se ninde wagize uruhare kugira ngo bose basinde. Hari twavuga ngo ni Mose n'aba bagabo babiri bagize uruhare kugira ngo basinde. Ahandi yo Mose yaramaze kunanirwa. Kandi yariko yazamura bakamano baramubona babona ko yarusha. Haleluya. Revelation hariyo wogira ukavuga ngo jewe ngiye gukorera Imana iki kintu. Kandi iyo ugikoze niba kanare yawe na contact yawe n'Imana, warangiza ugashyira karaktere umukristo waka cyangwa umukristo witwa ngo ni umukristo. Kubera iki utaka? Icyo kibazo kibaze nawe. Kubera iki ntaka? Haleluya. Kubera iki ntaka ndi umukristo? Iyo bigenze gutyo ni uruhare rukomeye Satani azakora, kandi ateza abakristo kenshi cyane. Ikibazo wo kwibaza, kandi ndayiguhaye nko mu devoir, uzogenda wibaze ngo kubera iki ntaka? Kubera iki bashize cya kintu kiri ego light word, sibyo tumurikira isi. Kubera iki ntayimurikira? Niki kibura kuri jewe? Ese ko ncometse kuri source nyifasha neza? Nurangiza uvuge ngo ndi umukristo. Hari umukristo wavuze ngo jewe ndi umukristo, ngo cyo ni ikintu kizabimuriza umutima wanje. Amen. Ukikanyibagiza ibyago byose, kandi nkumva ndo wowe n'umwami Yesu. Aravuga ngo ndi umukristo, ngo naho naterwa akagera ku rugamba. Aravuga ngo ndi umukristo. Ni umukristo, karaktere yawe uzi kubwira ngo uri umukristo wikora iki? Uri umukristo uja mu materaniro. Uri umukristo ntiwicare ngo ureke ibi bigende gutya. Uri umukristo ntukazureba ibintu byabifa gutya. Uri umukristo kubera ko udakora iki kintu. Uri umukristo uvuga iki gutya. Sinababwiye ejo kantu kambayeho jewe. Sinababwiye ko kantu nangiye kujamo. Ntimwumvishe ko nangiye gutekereza. Reka ndabwira aka kantu. Nigeze umwana wanje wa kabiri w'umuhungu afite amezi 4 mu nda. Barambwiye ngo afite ikibazo, nta mutima afite. Ndavuga docteur agipima 4 mois. Twagiye nyine kujya bazareba muri control ngo akwite ati atumwana afite ikibazo. Kiye bakizo bake. Atumwana wawe nta mutima afite. Nta mutima ati. Ariko arimo. Ntarimo, atarimo. Mureke nta kibazo. Atoyaye ati tufuko ati ndazabaho. Jewe nkaba mfite ijambo. Haleluya. Bibiri ivuga ngo ijambo ryahano werusha yani majambo yose gukomera. Ngo tuzaba tugize neza nitugitaho. Nkaba Imana yambwiye ntarashaka, irambwira ngo abana babiri uzobyara babiri ba mbere n'abahungu. Noneho namamubwira ndetse ndakubaze Dr. ati ni umuhungu? Ati ni umuhungu. Ati murekeramo azobaho. Ati ibyo mpaye mvuga urabyumva? Ndabyumva nyine. So ndavuga ngo ndazobaho cyangwa nta mutima afite rero. Jewe mureko muri Kongo. Ati abona ko nacanganyikiwe. Ico gihe madamu yari atarumve giswedwa neza. Noneho yambwira ibintu bimwe nkabona simbibwira madamu byose ko yabimbwiye. Kavuga igice kandi kavuga ibintu nshaka. Akambwira ngo madamu akambwira ngo avuze gute? Nkambwira ngo ariko avuga nk'umwana sawa ariko biragenda. Ngo ngo sawa.
none ko mbaye mbona asa n'uwagize ibibazo mu maso noya buriya nyine nakantu yabonye baza barashituka cyane buriya nta kibazo ngerageza gukora iyo je turarangiza ngo turangize yama tubwira ngo muva mugende ku bindi bitaro bama batwohereza ku bindi bitaro ngo dushikeyo kuri ibyo bitaro ngo bakubiteho bama bavuga ati ye kuramu n'ikimuga kibi nta mutima pi bakaza banyerekaga bagashiraho amashema bagatunga hariya ngo reba none ntagira kubona ko madama agiye kubiruhuke ndakanda kubwiza ukurushere bavuze ngo umwana nta mutima afite ko bari batagiye kubishira ku maekara ndavuga ibintu bagiye kumfata bavuze ngo umwana nta mutima afite none ngo mari ndavuga ndetse ariko urazi mugane murekeremo ndamubaza si umungu ati murekeremo ufite mu mutwe akora neza ndamubwira ngo yego aramubwira no kubera iki none bama murabizi namwe bama dushaka kuri rendezvous za buri cyumweru mbona birakomeye ndabwira Imana ngo Mana waravuze ndi uzohinduka mu magambo yawe fata umugore mugurira itikeja muri Afrika bakubure bama yamagenda kandi barambwira ngo nageze amezi 6 bamutoye afite amezi 4 nageze amezi 6 azoba ari mukuru tuzo tukimukuyemo tuzoreka avuke afi urumva iyo garanti yawe naje ndababwira nti sawa na mbona bavuze amezi 6 namwe madam genda uje muri Afrika akamwashe ni gute ndigenda uje muri Afrika uje kuramusaba abavyeyi baragukumbuye utware n'umwana naje nsigara hano mu ikanisa aragenda washike nje mu masengesho ndabwira se Mana wavuze gute tasha Mana wavuze gute subiramo rya nindi wavuze basi pi ko wambwiye ko umwana ariho cyangwa atazobaho pi iminsi 2 nyavuyemo ndakaye cyane gituma nza nkubwira noneho mureke ndabatwenze rero ikintu cyanseze Imana iraturota cyane muri ayo masengesho niho yambwiye ko izombi inzu nama ntongana nayo nkuwayitongana n'umuntu ndabwira ko ndakubaza ikibazo cy'umwana ukampinza usi ndi mu nzu ni mu nzu no kuri amaze namava Mana uzugira gute guguko none ariko ndataha umunsi umwe turi mu kanisa twaye dusenga umugabo umwe yamaza aravuga ngo ahayigisha aravuga ngo ariko ngo mbonye umudamu hano ngo utwite ngo kandi uwo mudamu ngo ngo simaye mubona hano ngo ariko ngo afite umwana w'umuhungu mu nda ngo ariko aravuga ngo afite ikibazo ngo ariko mu nda ngo nta kibazo yagiye kwitsa iryo jambo amarira aratakara nari nicaye nyuma nkariya pasiteri ntibari bamenye impamvu nicaye hariya ngo ndangize durangije ndamuhamagara mukozi w'Imana Imana yakweretse wowe mudamu se hano ga dufite benshi no wanje cyangwa na wundi wabonye atoye sinamumenye no wanje kutamubonye wamubonye hano se ngo yaye ubwo mudamu yari marafika nti no wanje shano wanje mutima singubwira nawe ndaceceka ibyo bibesha mu mateka bashira muri za computer baradushaka baratubura amezi 6 ngo washire madame aragaruka ngo bakubite mati umwana yarakuze ntitugoga twimukuyemo ariko ni muri ndazo uvuke afi ibaze twagiye kubyara baramwira ngo ari mufotore ndafotora amaze kuva mu ndamufotora nabwo ngo ifoto yawe kumvaye muri iriho ubuzima kweri bava ngo wapfuye haleluya Imana twizera akomeye ariko bizabiva kumva hari saa 8 z'ijoro ndavyibuka none ngo arangize ariko muri iyo ntambara yose ndwana nabo barohe bagira inama inshuro 4 bampamagara barambwira ndababwira ndabahishuka ndababwira ngo ndi umupasiteri nemera Imana yo mu ijuru sinshobora urasa no kuvuga ngo umwana arafite ikibazo sinshobora kwemera ko mumukura mu mureka azovuke afi bama bavyandika byose raporo iresha gutyo ngo tugana kwa muganga ijambo rya mbere mukuru hari aba specialiste barindwi baravuga ngo uyu mwana nimba agiye kubaho ni dépenses z'ubusa tugiye gukora ndavuga ngo Mana
nawe waravuze ngo zikorwa cyangwa zireke gukorwa birabareba, ariko nje wambwiye ko umwana wanje ahari, ndakurindiriye. Haleluya. Beneda kumvisha ubuzima bwawe uzuhagararaho. Umuganga baravuga, baraterana, barohe, barandika, baravuga ati uyu mugabo wiwe ntituzi kibazo, ariko namabwira umudamu noneho nawe nibazo bakubaza baherereye uzuvuga ngo umugabo yavuze naje ariko mvuze. Aranyemerera mama waje, Imana imumpere umugisha. Ubuzima bubaho gutyo, umwana aravuka. Ariko wari wabonaho abakardiologe bicara umwe akakubwira, hari umudamu wambwiye ngo mu mutwe wagomba kutagira ubwenge. Ndamubwira ngo ubwa Yesu burimo ni bwinshi kurusha ubufite, kuko nani amaze ngo shika ku munota wa nyuma niho nabonye Imana. Ku munota wa nyuma umudokiteri wamubaza araza arambwira ngo nasomye ibintu byose mwagiye mukorana n'abandi badokiteri, inama mwagiye mukorana. Aravuga mu Giswahili ngo yolovare, no kuvuga ngo ndabikwemereye ku mwana wawe ari bubaho. Ngo kandi bamwe kuri umpasiteri ngo nimba wararwanye intambara kuviriye ukageza hangaha, ngo umwana yaliste mukuru muheze ukuboko, ndamubwira ngo reka ngusengere. Arunama ndamusengera, mama ndamubwira ngo genda, naje ndataha. Aja muri operation, umwana naje umunsi umwe ntiwarugeze amasaha 12 ngo arangize kuri bope. Yatangiye saa 1:15, saa 1 z'igitondo, saa 1:15 y'ijoro. Arambwira, arantelefona, arambwira ngo umwana wawe ni muzima, ngwino utora umwana wawe. Haleluya. Ibyo mbaye mvuga se mwari mutseja bajane bagiye bari batarahagera, nabahamye kuko nari ku bitaro iwabo batuye. Ni naco cyatumye iyo groupe yabo nyimenya, naho natangiriye iyo groupe yabo. Naho nageza siga umwana gucyo mu bitaro kiruka kaje gusenga, nabo bari nka batatu kabasengesha. Narangiza ngasubira mu bitaro kuja kureba ko umwana ameze, kavuga ngo wamumbaye ni Kristo Yesu, ntazamureka ngo apfe. Ubu niwe muhungu mfite, ni umunyabwenge. Ejo bundi hari umuzungu wamubwiye ngo se ntiwombeze n'umwana, ni umu mathematician azime, no afite imyaka 6, ariko table de multiplication sayizi ku mutwe. Abaganga bazamureba bakavuga ngo DR miracle, mu Giswahili kuvuga ngo ni miracle, niko bamwise. Yitwa Hayimu, izina risobanura ngo ndiho. Haleluya. Barambaje ngo umwana yitote, ndavuga ngo mumwite ngo ndiho, kuko Imana yavuze kera ko ariho mbere abantu batarabaho. Izo ntambara zose bisaba ko wumva, kandi ndababwiza ukuri, ukagira karaktere, ukavuga ngo ndahari, Uwiteka yavuganye naje, ntazabihindura. Nitwe duhinduka ku magambo yacu, ariko Imana ntiyahinduka yavuze. Nababwiye ngo nitwe tuzadusubira mu ijambo, ariko Imana ntizisubira mu ijambo. Iyo wamaze kumurikirwa n'uyu muco, haleluya, ugasobanukirwa uwo ari wa Kristo Yesu. Amen. Ejo bundi barambwira ngo pastor, nari mvuye iwabo mu giterane, ariko ndyamye mu ijoro bona ko umuntu azarambwira, bari abapolisi batatu, barambwira ngo twakurebye waratunaniye kandi twaragerageje, twarahebuye, none turakubonye uyu munsi wa none, tugomba kukwica. Barambwira ngo tumaze kugukoresha accident zibiri, nari maze gukora accident zibiri mortel, kazivamo ndi muzima, nta nuwo ntwaye ari muzima. Imodoka ari kangirika ngata, ngo twagukoreshe, barambwira mu nzozi ngo twagukoresheje accident zose, ngo byaratunaniye, twashatse uburyo tukwica, byaranze, ngo ubu turakubonye. Akuramo pisto, arandasa, arasisasa, rinjira. Mbona ko mu nzozi ndandabirana, ariko sinagwa, ngo mare ndahagarara. Pisto yanje nari mbonaga ari pisto iri anor, iratakara nkariye. Shaka kure kwitora birananira, ngo nitere hejuru, sanga nabyimbye, ijosi rirangana burya. Nju ufite mu nzozi ijosi ringana. Hari saa 8, umuhamya ni Alpha nuko yagiye kubibabwira. Uwo munsi Alpha bari baje mu giterane, uwo munsi ngo turangize
ahabwa icubahiro arabikwiriye. Haleluya. Uwo munsi mbwira Imana ngo se niki cyabaye, ndatangira ndasenga hari saa 8 ndasenga kugeza saa 12. Uko ngenda nasenga niko hagenda habyimbuka kugeza ijosi ribaye ko yari isanzwe. Sizeri ngo zibe ndabyuka ngenda nja muri dushe nshike ndireba sanga ameze neza. Nibaza iki kintu kibaye kiransika. Ngo ngera mu ikanisa tumaze kubwiriza turi mu gisirimba, ijwi riramanuka ambwa ati ngo mu ikanisa wanyu ngugishije abantu 3 kanseri. Haleluya. Ntekereza umukobwa nahoze nsengera wari ufite kanseri mu maraso, bamubwiye ngo ntazobyara kubera kuko kanseri yiwe barayivuye none yagarutse kandi garukanye ubukana. Arambwira ati ariko umuhungu arambwira ati umukobwa namukunze ndashaka kumushaka. Base ntuzusenga nzasenga dusengere dukora ubukwe. Bavuze ngo niturakora ubukwe ntituzobyara, kandi bavuze ngo badupropose ngo badufate imwimbuto bazazibike basi nidukira tuzogaruke ngo tuze tuzitore. Ndababwira ngo ubwo mwabyize ni mupfukama kandi muzoshakane. Nabaje umukobwa uramukunda ngo ndamukunda, wa muhungu urashaka gushaka umukobwa urwaye kanseri akubwira ngo ndabishaka, pfukama nubasengera. Ndabasengera mara kubasengera baragenda barashakana. Abaganga ati mwebwe twarabubujije none ndi mubishaka ibi biki murimo. Abantu baravuga ati ibi none bari abantu bashakanye umunsi wo kubashingira niwo munsi naje nari mu bitaro. Bambwiye ngo twabonye ufite kanseri ikuzingana gutya ngo jewe kuri gitagaza ese ko namwe mubona nabi. Abo bantu turabashingira ngo tumare kubashingira bava mu bitaro. Umunsi wo kubabaga bari bavuze ngo ubwo yagarutse ngo barabaga hano ku mutima niho hareba. Umunsi bari kumubaga umukobwa aratwita. Icumweru kinaho ncyandika bene data ikicumweru cyashize niho berekanye umwana wabo to tumuhezagira mu ikanisa, umwana w'umukobwa. Haleluya. Imana iyo wayumvishije ijambo rye rigira gute rirarema. Nuko subconscience yawe yakira ukagira karaktere. Reka ndakubwire icyatumye Aburahamu n'ubundi ataje kwahagari hakiri kare, nuko yakoze karaktere iramurindisha kirikare. Nuko yakoze karaktere iramurindisha arayikomeza, aravuga ngo Uwiteka Imana sinamuhemukira kugeza imyaka igeze 100. Umugore we nawe aramuhinduka. Iri yari karaktere. Iyo umukristo udafite karaktere uzomenye kuzozugwa none ubyukeje ugwe none ubyukeje ntaho uzogera. Nubwo uzoba ufite revelation, revelation ni karaktere ni inkingi ziza zikomeza revelation. Umukristo agakomera. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko nukuri barangije baravuga ati nawe turakubaga. Jewe ati ntamugaye umugabo ntamugaye Kristo ndabweme musengere none ibintu baba mubwiraho n'abaganga ntaho bimenye, ariko umutima wamubwira ati iri ni rya saso ndabene ni rya saso. Ndabwira Satani ubonye aho koze. Haleluya. Reka ndakubwire ntacyo tuzaba kuko waduhamagara cyafitanye umugambi natwe biremuremure cyane. Haleluya. Abantu basenge kandi Imana bamugisha. Ndagenda baraba ibyo bari kubavuga si byo babo. Ejo ni umuganga yampamagaye ngiranze kuwa gatanu mu gitondo hari saa 9:17 gutyo. Niyo mpamagara ambwira ngo Ivane uri muzima itahire we ndigubwe neza uri muzima nta kibazo ufite. Haleluya. Reka nababwira ukuri guhari bene da. Imana izikora iyo yakubonye ufite karaktere. Erega reka nakubwire izireba koko uri bwizera ijambo yavuze ukarihagararaho. Uzi ko Imana ivuze ntitwizere bize bitera isoni.
Kristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kikabagiza ibyago byose kumva nduwe umwami Yesu. Haleluya. Ubukristo nitutabuheza karaktere ngo tugire ishurirwa twakuye ku bumenyi bihagariwe n'ubumenyi, ubukristo muri Buraya buzotugora, tuzomuku ntituzogira impact. Haleluya. Impact y'umukristo ni umukristo ufite karaktere. Kugira impact, kugira ngo ugire impact, kugira ngo undi muntu akuronkeho ivyamwa ari bukuryeho, nukubura umukristo ufite uri impact. Haleluya. Ubasha guhindura, ushobora ku impactinga abandi, ufite karaktere, udapfa kugwa huguye, udapfa kugenda ukugenze ngo turi Buraya. Ubu ahari imbaraga mbikurusha iyo twavuye. Haleluya. Shikama, komera, gira karaktere. Vuga ngo narakiriye Yesu sinzamurekura, bigende neza cyangwa bigende nabi. Icyo yavuze ni kimwe, nzanizera umutima wanje uzumbwira ngo yaravuze ngo sinzokoza isoni wanyiringiye. C'est vrai. Uko nukuri Imana ndiyo basha kugukoza isoni mu bantu ariko se birashoboka? Ntibishoboka kuko nta n'undi yabikoreye ndije kubikwigiraho. Haleluya. Ndiza kubikwigiraho kuko nta n'undi yabikoreye. Nageza nibwira ngo mana, umwana waje kandi si bivuze ko atofa, ariko warambwiye ngo azobaho. Kandi mva ndakubwire naragukoreye muri situation nziza nimbi, mu banumva n'abatanumva. Reka nakubwire, iyo ufite karaktere warahishuriwe, harimo ubumenyi bw'ijambo ry'Imana uburiho, ugenda na confidence umutima. Twatangiye ni kanisa twambwiye ntirashira turi ku murongo. Umuntu mwaraza arambwira ngo pastor ngo watanga ikishengero, ntambwire ngo tuguhaye imyaka iyi, ngo Stockholm ngo barananiwe bose, kandi c'est vrai, kandi barananiwe. Haleluya. Ndabwira kuko twakiri tukiri bakeya, abadamu bagazavuga ngo mugire fika, tukunda kwita ngo ni fika, cafe tugasangira twese aho. Yamaze aranyegera ngo se uzuza amakuru ya Stockholm ni ntayonze, ati hano ntawe utazunanirwa. Abapaseri batangira kaje kazi angirira nk'abatandatu bose barananiwe, none uzanye iki? Nikuzanye nikawa none ndavuga se ariyo habona umufuko se. Haleluya. Ndambwira ngo sinzanye ikawa, nzanye ijambo ry'Imana, nzanye umuco, kandi ni muwakiro uzabamurikira. Niko namubwiye, nzanye ijambo ry'ubuzima. Arambwira ngo wahe imyaka 3, ngo nyuma y'imyaka 3 muzokujeho ninga, niririzo bari tarashira nzogusanga. Ndamubwira ngo dutege mwagwa ni b'Abanyarwanda, dutege. Ati sawa. Ndagenda mbwira Imana, ni wowe wampamagaye, nukuri sinizanya. Haleluya. Ukunje ndabwira i Buraya sibwo naje nshaka, ahantu hari ahantu nigeze kuba nabaye bari bampaye kubaho neza mu buzima bw'umubiri, ahantu heza cyane. Omare namavuga ngo ngumyanganda tekanye, nguwe neza ndatunganiwe. Imana navuga ati dora amaso taha. Haleluya. Amen. Nababwire mugume mwumve karaktere. Muri 2002
irambwira niko senga handi Bujumbura, irambwira ngo hari umuhungu w'umunyarwanda, uko nyine irambwira gutyo nyine ko nabwira ko irambwira hari umuhungu w'umunyarwanda witwa, ndibaza ko ariko mbwira ngo yitwa Janti ibintu y'ejo, ngo aba South Africa. Uyu muhungu ngo bamaze kumufatiraho inkoho 4, ngo irya imbunda, ngo irya 5 bazomwica. None ari he? Ngo ari South Africa. Ucitsera kuri bose ndi Burundi ko barari kwica umuntu wa South Africa ntibazabirwa bapfa, ngire gute? Nuko ngira bayibugira, irambwira ngo ndashaka kuja kumutabara jewe ti ayo wawe nyuze iga nariga mwaka wa 2 wa university muri Yerika muri 2000. Ndavuga ariko nawuzwe ko ndiga papa bona Minervale yanjagowe siga ishuri hagati nje South Africa gutabara umusivile ndazi ndakazi kawe wewe wamubonye yari mutabare yose ndufite ubushobozi. Irambwira ngo ndashaka kujayo ariko kubera ko nakosenga ndabwira ngo mana ndakwizera ndakwiringira ngahe bikora gushaka. Irambwira ngo sohoka. Haleluya. Imana irakomeye umuzamu. Irambwira ngo sohoka iva ngo sohoka uje hanze. Ndasohoka narivuye ahantu nimvuga Bujumbura abantu bari hano, hari abantu bari hano. Narivuye mukinanira ndenze Pomuha ndi kugera kuri Berbe. Ngeze harya ku kimbere ya Berbe. Nama mpura n'umudamu asa n'umuntu hage nanko bahabirukana washike yamampagarika. Yamambwira ngo hagarara. Ndamureba mbona simuzi. Mutima ngati none babandi bazatera ibibombo kuyunguyu se. Niki? Ngo arangize ya masora envelope mu gakapu kiwe, barangize ya mayimba. Ngo arangize ya Amerika. Habe n'irindi jambo ya Amerika ya magenda. Noneho umutima urambwira zizi azindi bari mu kohereza muri Amerika. Dapfuye ibi ni biki? Ariko ngira amaseko. Naje namasubirayo. Namaniri kwa nkanshika hano nari ndi mukinanira mpanze. Namafungura ya envelope. Sanga irimo amadolari 1700. Ndabwira mana none ibi ni biki? Ngo iyo ni itike genda. Baza basaba visa. Ndabwira umva ukura amafaranga ariko baza basaba visa. Kandi sindi umurundi nta passport y'abarundi mfite. Irambwira ngo aho upanze ngo nyirizo nataha ngo umubwira ayo makuru. Nyirizo ngo atahe ndamubwira, arambwira ngo ejo mu gitondo turazinduka nawe kuri PAF. Mu bantu babonye passport ba mbere izigisoka ni jewe. Izi y'abarundi. Yamyagenda arinjira indani aravuga ngo uyu n'umukozi w'Imana mu musinyiri bashakira indangamuntu ntazi yo bari uwo munsi umwe warangize azana passport nshasha iri scanne zibambwira ngo ngiye akira passport. Imana irambwira ngo se urabibonye none harimo visa. Ndabwira none harimo visa, passport sinayibonye. Mbwira wa mama ngo ndashaka na visa. Ubwo ari kuwa mbere ndashaka na visa yo, arambwira ngo ejo tuzozinduka muri ambassade ya South Africa. Tuzindukayo ngo dushika, arambwira ngo zana ya passport ngo twinjire, ngo ambassade ntawe ari ngo yasohotse kandi n'ubusinyaho. Twinjira turi batatu. Ndabwira arambwira ati ngiyi passport uyu muntu ari gusaba visa, mutubwire mu kandi kanya ni ambassade naza. Turasohoka turagenda. Ngo dusohoke ambassade arinjira. Ngo yinjire yamasanga passport ziraho ngaho. Ya matori yanje abari yasinya yonyine izindi zisigaho. Ngo arangize amasora asohoka. Ngo ninjire umudamu umwe amaze aravuga ngo ni mwebwe ngo mwari gusa ngo hari abantu bari hano ngo mwari batatu ngo ariko hari yasinye ngo yasinywe gusa ngo yagiye. Ni yande yawe izana hano turebe. Imana irambwira ngo urayibonye? Ndavuga ngo uri umugabo. Ndasohoka mardi 14 fata Ethiopian. Sinzi yongi ntawe unyakira ugiye ariko ibisazi bibaho. Haleluya. Ndabwira ngo kuko ari wowe wavuze ndagenda ije gushaka uyu mwana w'umuhungu. Kuko Imana yari yambwiye ni wo munsi wa mbere namenye kuko Imana izitanga impano z'ifaranga. Narizi ko Imana izitanga impano z'umwuka wera, zo kwerekwa, zo kuririmba, zo gusenga, zo gucuranga by'Imana nyine. Ariko sinarizi ko Imana izitanga impano yo gukina umupira. Nabimenye ko uwo munsi Imana yambwira ngo namuhaye impano yo kugira ubutunzi. Ni uwo munsi mbimenye. Ndamubwira ngo sawa ndagenda.
fata Ethiopia yemwe nibwo bwa mbere nange mu ndege sinzi iyo ngiye ndicara mu ndege ngo nicare mbasanga umwana umwe w'umunya Kenya tugaze muri Kenya ndamubwira sha je ni umukozi w'Imana wogiye ati ngiye South Africa none uzi Yesu ati ntawe nzi none warise nkamukubwira atoya yese nshaka kumwumva ndamubwira baragusigarana hariya kandi ukomentera black mu Giswahili baragusigarana n'utemera Yesu Kristo ati jiyo hirya okay ntacu rero ko twicarane nidushika turaza kureba ngo dushike guki baba baramucakiye basanga passport yiwe irimo fraud bamamusubizayo naje namakataho fata taxi Johannesburg ndahuruka Pretoria nijoro saa 8 ibintu byambereye mu nzira n'igitangaza shitseyo ninjira mu nzu mudamu umwe ndamubwira naje gupanga hano iminsi 2 ndasubirayo naje gushaka umuhungu witwa Jante uramuzi ati Jante ndawenze reba neza subiza amaso gihe n'ibitekerezo Jante uri murebe mu banyarwanda uramubona ati ndamubonye umuhungu usagucyusa ndi n'uwongo muhamagare ngo hari umuntu mushakana byihutirwa umunsi wa gatatu Jante ya wa kabiri Jante yarahageze ndamubwira ngo Jante bamaze kugufatira imbunda inshuro 4 bakwaka amafaranga y'amarandi 40,40 Imana yaguhaye inyenyeri y'ubutunzi uzuwa miliyarderi ariko inshuro ya 5 bari kukwica bakwica nayo mafaranga none ngo ndagusengera ukizwe wakire Yesu umwami ukiza uzotunga ndamusengera uwo mungu yararize arakizwa mwamare ukizwa mbwiraga Imana n'Imana abantu ntibabibonye sanga hariyo groupe idafite abantu bayiyobora iribo mu bamukamiko miko nyiri Teresere atarafu barabatunzi abatunzi bafite ifaranga nanje mvuye muri Yerika niko namwe murabyumva data kimisagara data ari wazakora mufuka kamwe ngora ku ishuri ibindi nkimenya ariko igisimba cyabaye cece umuntu akaguheza 5 bama bambwira ngo urazi kende dukorane ngo turaguheza tubonye umukozi w'Imana kandi ngo nshike nyine Imana isingira ibintu byayo yamimbwira amakuru yose n'ibibazo bafite nama mbura umurongo umunsi wanyu wa 3 bama bambwira tubonye umukozi w'Imana bama tuguhemba amadolari 1000 turaguheza inzu yawe ubamo tuyicumbikire wige university urangize nurangize uzige na theology urangize ayo nayo kuguhemba ibindi tuzobyishura amashuri yawe nama ntora telefone pamagara papa ndambwira ngo ndatunze nawe yamambwira mu mwana wanje ngo narizi gusa ko ari amasengesho iminsi yose ngo waraye mu byumba by'amasengesho kumbe y'Imana zikora ibintu bikomeye ndaguhaye umugisha kandi natwe uzodukiza ndanezerwa namavuga ngo reka mfate iminsi 2 namaniruka mu masengesho vuba nicayemo ndabibwira ngo Mana uri umugabo ntawuhwanye nawe umunsi wa mbere iranyihorera ngaje gutangira umunsi wa kabiri ndanyibwira ngo ntawusa nawe nkunama ngafukama ngabyuka irambwira ati toka kurewe subirayo ariko ntimuza ko murabiseka ni mwamuzumva mu bivivi nariko numva ari nk'icumu babateramo none namambwira ngo ko mashitani uyu ni shitani uzuvanga kandi namanangira Imana uzumvugisha ariko suku uzuvuga uyu ni shitani uhayivuga kuki ndayibwira ngo uva koma kwa jina la Yesu sinshobora gusubira jewe shitani iranyihorera ngoje kugeza ku mugoroba nicaye gusa bamfata Bibiliya gukira mbaye soma ariko nacanga nikwekera irambwira ngo Eva taha si hano naguhamagaye ndayibwira wowe kagira Imana none woga nimba ari wowe subira umubwire kandi irambwira ngo taha nguje ku mwanya wanyu irambwira ngo nuguma hano ngo isoni zo gukora none je irambwira ngo saha naguhamagaye ngo naguhamagaye Buraya n'uwo munsi namenye ko nzoje Buraya kuvugira data wambyaye uvaye nye muri amafaranga ukamubwira ngo ndayasize ndaje ndatashe naratashe babantu kubera ko bandakariye
habe ni rande no kunsezera rande 10 bazahita ngo namarande amafaranga yabo habe ni 10 gutya ndataha nariko nshike Bujumbura bakambiza itike yo gusubira kuja mu Rwanda. Barambwira ati iyo mana usenga he wewe niko twageza kuko nageze ku kibuga cy'indege barambwira ngo indege ariko mumva igitangaza mumva imana. Haleluya, mumva imana. Barambwira ngo indege yawe ariko kugutwara yagiye ejo ni ayindi zigenda saa moya izicanganya saa moya za nijoro no saa 7 za nijoro. Njewe ngira ngo numunsi ukurikiraho ngo ngende barambwira ngo indege yawe yagiye ejo Ethiopia none wewe guma hangaha. Amaze rero wamuvuga butumwa arapanika none wamana ni wamwe ngende cyangwa shitani yari yayembesha umwana avuga kwanza wosanga shitani barya bari bampeberekeje amavuga ati titwakubwiye ngo nima shitani yari yakubwiye garuka ukorera imana hano cagiye nyine ngiye gusubirayo. Namubona haje umudamu w'umunyakenya kazi yamambwira ngo wewe ni evangeliste ndamwira ngo ndiyo nanifite biri hanga wewe ni evangeliste ndamwira ndiyo ngo sasa mbona unasimama ndamwira nimekutana flight ya kwangu imekwenda anambwira ngo imekwenda sasa na anambwira nini unasimama ndamwira sina pesa ya kulipa kusudi niende anambwira ngo wewe umve nagisi soni kazashaka onje nkabura anambwira ngo wewe ni muevangeliste na humwamini kama unaweza kuenda bila kulipa wasuru umuvuga butumwa utizeye ko ushobora kugenda nama nuna magucya ngo arangize yamakora mu isake amadolari 50 arambwira ngo yamubwira gishetiye ngo nawe shira yani 50 ngo umukozi w'Imana agende amutere ngo arangize yamayinjira muri transit yamagenda namusigara hahandi wa muzuru nawe yamayafata mu mfuko avuga ngo simvuga ikizuru si wa wundi nawaragiye simuhamagara amafaranga barayatwaye ndahagarara indege igibagiye kugenda wa muzuru arambwira ngo zana passport yawe arayitera nuri indege ndagenda ngere Bujumbura nashitse ahantu umuntu arambwira ngo ni Imana uzukorera ereke yaranze byo kimarangiza acira ivodika musabye lift mu Rwanda ndamubwira urashaka kumvara arambwira ngo dore amaso yiwe gusa tubwiye amakuru none uragarutse wewe ntabwe ngugira mo ntabwo ngutwara inyamirambo asigayo aratahagera kimisagara ni modokari ari wenyine kubera ko yandakare mu naragarutse. Haleluya, gira karakteri kuko karakteri ni isuke yo kwizera. Narashitseho sanga yerika byarafuye ishuri ryageze kure nagize ukwezi South Africa no nabwira papa ati papa shaka ishuri ngo ndangize umuntu yamaze arambwira ngo uyu kuva uyu munsi tuzongera kwiga hani mu Rwanda heba ja muri yerika nani sanzwe niga muri yerika abantu ari umuntu wiza muri yerika wari hano umuntu witwa kana k'intama muramuze mwashika kana k'intama arambwira ngo toka ku murongo naringeze gucye ku murongo ngiye kwiyandikisha yamankurura yamasubiza inyuma arambwira ngo subira inyuma wewe subira nambwira ko bari baranyana ngo yasubira inyuma kandi ko nari worship leader muri groupe universitaire ya nijoro banzi nzandwara piano kuja gusenga yamambwira ngo subirayo bandika abandi bose ndahava nja muri Iraq baranga ngenda mu yindi university yari ikere aho ngaho baranga mbwira Imana ndabwira ngo wabyanze rere ko niga naje ndagweza gahunda le 23 z'ukwezi kwa gatandatu nizigara ntaraje Buraya habe nubwo uzompa visa sinzogendayo uko ndabwiza ukuri le 23 z'ukwezi kwa gatandatu nizigera ntaraje Buraya ucinzira muca mu ishamba nimuca muri bato nimuca mu ndege nimba baza bakantora hano sinzi nyuza urazi cyo wakora cyose wakora ariko nkubwira iki kintu nibiramuka nkaba ndashobora le 23 z'ukwezi kwa gatandatu aho twari mu kwezi kwa mbere z'ukwezi kwa gatandatu ntaragera Buraya nkanegeze Buraya cyangwa ngo mbone visa gutyo sinzogenda nubwo uzompa visa ahubwo icyo nzokora nzohita nzamuka n'amajaruguru mu minembwe cyo gusenga umutima urabyemeza ndabifata ukunguko ndabandanya ubuzima ngo habe le 21 ana nasubije muri ambassade barampamagara ngo twagwaye visa zo gutora visa yawe ndagenda ndayitora le 21 mare nka le 25 nuri ndege ndaza muri Sweden. Haleluya, umva ndababwire
banza umenye uyishuriwe ushireho karaktere Imana ikwizere kandi ibyo si iby'umuntu birashoboka mfite ubuhamya ibintu Imana yakoze nubabwira tworara ndababwiza ukuri ariko ndabiretse icyo mubwira ni kimwe ntabwo Imana yo gukoza isoni yiringira umuntu wageze gute wayihamagaye mukomere gira karaktere kandi wake haleluya bene so bamenye kuri umukristo inshuti zimenye kuri umukristo Imana ibahe